يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ulang deh. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala rabbuka lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi kurang tahan. Iya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah